Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabaye nk'uwamagana ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda, ashimangira ko nta gisubizo gihari mu bya diplomasi mu kuba u Rwanda rwafatirwa ibihano hanini bihuzwa n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mvugo ye ubwo yari Nairobi aho yitabiriye inama yiswe African Forward Summit, abahanga bakemeza ko ari umuderi mushya w'inama isanzwe ihuza Ubufaransa n'ibihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika, ariko noneho kuri inshuro umwihariko w'inama nuko yabereye mu gihugu gisanzwe kitarakonejwe n'Ubufaransa, kitanakoresha igifaransa nk'ururimi rwemewe, ni igihugu cya Kenya gikoresha icyongereza cyangwa se kiri no muri Commonwealth, ariko bikavugwa ko ari strategie nshya mu bya politike y'Ubufaransa igamije kwigarurira ibihugu cyangwa se gukaza imikoranire n'ibihugu bya Afurika by'umwihariko munsi y'ubutayu bwa Sahara, aho Ubufaransa bwari busanga mu ijambo mu myaka yatambutse mu gace ka Sahel ndetse n'ibice by'amajyaruguru ya Afurika, basa nkaho bahirukanywe kandi na jambo bacyafite. Nkomoje rero ku byo Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, yatangaje, yemeje ko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze zifatira abagaba bakuru cyangwa se abasirikare bakuru mu gisirikare cy'u Rwanda barangajwe imbere n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga atari urugero rwiza rwakurikizwa n'ibindi bihugu, kuko ibi ubwabyo ngo biragoye kumvisha u Rwanda ko rushobora kugira uruhare mu gutuma habaho amahoro arambye muri kano karere k'ibiyaga bigari mu gihe ruri kwibasirwa cyangwa se imyanzuro ifatwa bisa nk'aho ibangamiye cyangwa se ibogamiye ku ruhande rumwe. Hanyuma Macron mu mboni ze akemeza ko yizera ko ibiganiro bihuriweho ndetse biri mu bihugu by'u Burundi na Uganda nabyo bivugwa cyane muri izi ntambara zibera muri kano karere k'ibiyaga bigari, ariko nazo especially mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izi mpande zombi zigomba gutanga ukuboko no kugira uruhare muri ibyo biganiro kugira ngo harebwe ko byaganisha ku musaruro ukwiye. Igihugu cy'Ubufaransa ni cyagiye kivugwa cyane muri lobbying Kinshasa bagiye bakora, ahanini Ububirigi nibwo bwagiye bugarukwaho, hanagera igihe bigaragazwa ko Ububirigi bwagiye bushishikariza ibindi bihugu bigize Union European ko byakuza imbaraga bakamagana u Rwanda ndetse bakanarusabira ibihano mu muryango wunze ubumwe bw'Uburayi. Ibi kandi bikurikirwa n'imvugo z'abadiplomate imbere muri Kongo, nabo bagiye bumvikana kenshi basaba ko Union European, ndetse no mu minsi ishize rwose na cyumweru kirashira umuvugizi wa leta ndetse akaba nayoboye Minisiteri y'Itangazamakuru Patrick Muyaya nawe yumvikanye asaba Union European ko batera ikirenge mu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagafatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. Emmanuel Macron uri kugerageza kwigarura imitima y'ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, nukabona ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye igihugu cy'u Rwanda, ariko by'umwihariko binajyanye n'ibihano byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda n'abagaba bakuru mu ngabo z'u Rwanda nk'uko twagiye tubikomozaho. Ikibazo rero nyirizina gishingiye ku ntambara abarwanyi ba AFC 23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa barambye cyane. Reka tunyarukire ku rukuta rwa Christophe Rigon turebe ese ubundi bigezehe. Amakuru ahari nuko aba barwanyi ku itegeko nanone ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bategetswe kuva mu bindi bice bigaragiye umujyi wa Uvila birimo centre za Sange ndetse na Ruvungi, bagasabwa gusubira inyuma mpaka Kamanyora. Hanyuma tabayeho guca ku ruhande n'iki bisobanuye. Icyo bisobanuye nuko M23 iri gusabwa gusubira mu bice yahozemo mbere y'amasezerano ya tariki 4 z'ukwezi k'Ukuboza k'umwaka ushize, ubwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na mugenzi we nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bahuriraga i New York bagashyira signature ku mbanziriza mushinga y'amasezerano yagombaga koroshya ubucuruzi, ariko akaba n'amasezerano ku rundi ruhande nanone afasha mu guhagarika ihangana mu burasirazuba bwa Kongo. Ni hateye kabiri AFC M23 yahise ikomeza igana mu mujyi wa Uvila nyuma yuko hari ibitero biri kugabwa hano Kamanyora. Bimwe muri byo amakuru yagiye aturuka mu mpande zitandukanye cyangwa se ku masoko atandukanye kuri murandasi akemeza ko u Burundi bwari mu bafatanyabikorwa cyangwa se bwari mu bihugu byari birimo biratera inkunga cyangwa se bifatanyiriza hamwe n'ubu butegetsi bwa Kinshasa, ingingo nayo tugiye kuba atuganiraho mu kanya gato. Ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassador Olivier Nduhungirehe yatangaje kuri kino kibazo
cy'u Burundi ndetse n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye mu Cyongereza kitari cyinshi yavugiye i Nairobi muri Kenya. Ahangaha rero nanone ku rundi ruhande nako yavugiye mwirahira rya Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ntabwo yabivugiye muri Kenya, aho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimangiye ko ubwuzuzanye n'ibiganiro bihuriweho ari byo gisubizo rukumbi ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma rero bite byamushinza ko imvugo ye atari yo ngiro ahanini akunze kumvikana, afite akarimi keza mu bya diplomasi, ariko byagera ku murongo w'ibigomba gushyirwa mu ingufu ndetse no gushyirwa mu ngiro, akagaragara nyiri cyubahiro Evariste Ndayishimiye yibereye ahandi, cyangwa se ari kuvuga ko ahanini ibijyanye n'urugamba mu burasirazuba bwa Kongo bari kurwanirira ku busugire bw'igihugu, ndetse bo bakaba bari hariya mu bikorwa cyangwa se mu bijyanye n'amasezerano n'ubundi asanzwe hari ku mpande zombi. Nyivuga rero ibyizi nyeshyamba ziri gusabwa kilometero 70 nizo basabwe gusubira inyuma uturutse mu majyaruguru y'umujyi wa Uvila mpaka bavuye aha Uvira gukomeza mpaka Kamanyana, no kuvuga ngo près de Ruzizi cyangwa se kira kibaya cya Rusizi cyangwa se Ruzizi, ibice byose bihagaragiye bagomba kubivamo mpaka basubiye Kamanyora, ubwo ni mu gice kiri mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu. Iyi Kamanyora nayo ariko bikavuga ko leta y'Amerika iri kugenda isubiza inyuma bano barwanyi gake mpaka igihe n'umundi bashobora kurekura biriya bice byose mu gena rugamba rudasanzwe bagabweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane ko iki gitutu cy'Amerika byagaragaye ko mu buryo bwa diplomasi kirakora, kiri gusubiza inyuma cyane bano barwanyi basaba gukora ibishoboka byose nyine bakarekura ibice byose bari kugenzura muri Kivu y'Epfo. Hanyuma rero bibazaga ko uyu mujyi wa Uvira byange bikunde uri buze kujya munsi y'ubugenzuzi bwa AFC nyuma y'igihe gito, n'ubundi ari kugaragaramo ibikorwa by'urugomo rwose amerwe nabe asubiye mwisaho niba ariko twabivuga. Hanyuma rero ngarutse ku rukuta rwa Steve Wembi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Ambassador Olivier Nduhungirehe, nawe mu mbonize hari uko abona imikoranire ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Son Excellence Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero Minisita Nduhungirehe ati FDLR ikorana byeruye n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'igisirikare cyabo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ati biragoye guhakana cyangwa se kuza uyu munsi ukavuga ukuntu Burundi burwana cyangwa se akenshi bari kuri terre cyangwa se mu ntambara bari kumwe na FDLR, hanyuma rero ukagaruka ukavuga ko nta mikoranire hari, nyamara mu gihe bibera kuri terre cyangwa se urugamba ari impande zombi ziba ziri gukorana bya hato na hato. Ambassador Olivier Nduhungirehe ari mu bagaragaye i Nairobi muri Kenya, aho birumvikana yari ari kumwe n'umukuru w'igihugu mu nama bitabiye African Forward Summit. Ni nama kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahawemo ijambo, yongera kwibutsa abanyafrika ko ukwishyira ukizana kwabo gushingiye kuri bo, na n'umuzaturuka ikanarange ngaze yite ku mimerere n'imigendekere myiza ya politike muri bino bihugu bya Afrika. Yongera kwibutsa ibihugu bya Afrika ko kwishyira ukizana kwabyo gushingiye ku mahitamo dufata, ndetse ashimangira ibyayamvugo ko akimuhana kaza imvura ihise. Hanyuma nahoraga mvuga cyangwa se mu kanya gato namvuze ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje, avuga ko rwose FDLR badakorana nayo. Ubundi aherutse kuvuga ko ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Kongo zikora cyangwa se zisa nk'izigenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubundi agaruka hakana iyo mvugo, avuga ko ingabo zabo zikora byihariye kubera ko na strategy mu mitegurire y'urugamba atari zimwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassador Olivier Nduhungirehe ati nuko kwivuguruza ukwabyo bifite icyo bisobanuye cyangwa se iyo contradiction twe ifite iki tubwiye. Kudafata umwanzuro umwe ngo ushikameho buri kanya ugahindagura imvugo, nabyo ni ikimenyetso cyerekana ko iyo mikoranire ihari, ndetse byanarenze ibyo binavugwa ko mu buryo bw'ibimenyetso mu bigo bitandukanye bya gisirikare imbere mu Burundi haba harimo ibigo bitorezwamo FDLR, cyane ko n'u Burundi ngo bwaba buri mu mishinga igamije kugaba ibitero byabo ku butaka bw'u Rwanda, umushinga ufatanyijemo n'Ububiligi, byigeze gutangazwa n'igitangazamakuru bwiza.com. Gusa ntacyo u Rwanda rwabivuzeho, ndavuga ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se undi muyobozi wese wo ku rwego rwo hejuru, ntacyo bigeze bavuga kuri aya makuru
yuko Ububiligi bwa buri mu myitegurire y'intambara bufatanyije n'igihugu cy'u Burundi, ibyuko hari ibikoresho byatanzwe, imyitozo n'ingano y'amafaranga nini, nabyo sofa ntacyo biravugwaho. Ni bwiza.com ubwayo yabitangaje uko, ndetse byase bituma ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi akaba na ministre w'intebe wungirije Maxime Prévent wanyarukira ku mbuga nkoranyambaga ze avuga ko ibyo ari ibinyoma. Ububiligi na rimwe bwigeze bwifuza cyangwa se butekereza ko bwagaba ibitero bya gisirikare ku Rwanda, ndetse ngo ababyemeza uko cyangwa se ababivuze uko cyangwa se abafiteho bakweye makuru bwabo bashobora cyangwa se basigaho gukwirakwiza ibyo bo bisi bihuha, bahamya ko atari ukuri kandi bigamije kurema umwuka w'intambara muri kano karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma rero ikindi cyo kuvugaho hano nyiri ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, muri rusange muri miliyoni zirenga gati 126 muri zo zugarijwe n'ikibazo cy'ibiribwa, ngo ni 20%, ni 23% by'abatuye Kongo, mu gihe miliyoni 3,600,000 ngo ni 3% bari muri faze ya 4. Hanyuma miliyoni 22 ubwo ni 20% by'abakongomani bari muri faze ya 3. Utiriwe bitandukanira he? Ibi biragaragaza ko hari ikibazo bijyanywe mu mafaze, harimo abashobora kubona ibiribwa cyangwa se abashobora gukora ku munwa inshuro runaka ku munsi, hari n'abashobora kumara icyo gihe rwose umunsi ukira n'undi kuba kabiri ukirenga nta mbabura bacanye, reka mbivuge bya kinyarwanda, cyangwa se imbabura zimanitse. Hanyuma rero by'aya mafaze y'ukuntu inzara yibasiye abakongomani, igice gihangayikishije cyane ni 23% byaho rwose harimo bamwe bashobora gutangira kwicwa n'inzara, ibyo abanyarwanda bita murenguzi, kubura icyo ushyira mu nda. Ibi rwose bikaba byagutwara ubuzima. Bishingiye kuki? Ni ikibazo cy'ubuhunzi nacyo kitarabonerwa umuti, ni ikibazo ku rundi ruhande kirimo mu makambi kutabona uko bagerwaho nabo bashaka kugira ibyo bafasha. Ngo reka mvuge wenda izi humanitarians cyangwa se ibigo byita ku mpunzi, bundi HCR, UNHCR isanzwe ifite mu nshingano, bakabuzwa kugira uko bagera kuri abo ngo babatabara. Ariko muzitse kubona HCR shimira M23 ko yoroheje inzira, nibura abaturage bakaba bari kubona uko ibi biribwa byabageraho. Ni bimwe mu biramukiye muri kano karere k'ibiyaga bigari, iby'umuntu rwose atarenze ingohi cyangwa se atabura gukomozaho, bijyanye no gukomeza gushakira hamwe igisubizo kirambye. Ubundi dukurikira kenshi ku nyungu nk'izi. Imana ni kurindi.